league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center, hit it dead center. Bullseye, hit it the most, there's no misses. Something like fish in a barrel, it's no different. Blindfold on me, I still got the most vision. Trendsetter told them before, but they don't listen. Bueno, a ver. Explícaselo, Gogor. Korrika ordu dama. Vale, un momento anantzu, bueno, explica. Series, eta gari lasai. Eta korrika horrengo 3 minutxuko batzuk. Eta minutxu bateko bat. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Show me that soul sweet like honey, don't need no talking, just need your body. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim me your eyes so I can tell the truth. I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Show me that don't need no money, don't need nobody. Your body, Show me that soul sweet like honey. Don't need no talking, just need your body, Telling me you feel fine. Never leave, never leave, never leave, never leave, never leave in your side. Wanna keep you in my life, don't need to move. Whenever you here, I feel like I can't lose. Bueno, visto gaurko entrenua. Lehen jo korrika umbralean 6 batzuk, 3 minutxiko batzuk, mintxu batekoak. Gero 2500, teknika pizka da, gero 200 batzuk palakin. Eta hori goz, dunko nitxian. Detxi. Labizar. Bizi ordu eta erdi, korrika ordu erdi. Eta egiri 1000 hori. Ez da esan beharre. Fácil. Honek entrenua. I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Bai, bueno. Gauz, zapatu goizak. Hori aldiz jazta honena, baina Salada. Urraldiona. Tiko mure monda etxarra. Ondo aurtuteko. batzuk estiratu horri, etxean gelditzu dira. Asko kikildu indira. Igual ez da, kenduko zaure. Komenta ditut. Arrondo, ez pagatu etxutan, no? Papardo, eskadanak, larre, komenta ditut. Nezia be, garaitzeko... Einaut. Horre, ez da dozala, zeldera. Ze opinate oso onertu dit? Moda ni pini nada, rollo. ¿Y yo que ya no estamos en Canarias? Horario canario, 1 hora menos. Ez du, terrai minuto erandu. 5 euro multa. Bueno, vengo, jazz. Leona, tiko mure monda etxarra.
Gero, ondo urtuteko. Igual rodillokoak arraso pizka zeuken, Hori okizton gota. Ba, hori da, ez dakize, baina... Soriako eta entrenateko da. Oen dugu bizi. Ordu da erdi. Biziko txaparroiaz. Bai, justo heltzen garen. Hau justo. Hau korrika. 30 minutxu. Inaut. Ja, te esplikazioak, zeba zer etorri bizikletan. Hau da, horretako bat esan genduna. Ondo, komenta izuta. Ia, merezi esun garraitu izuta. Txetxua, not? Eukitxua. Zeba diozu, zema watts. Orduete da, Gentia jakin nahi dautxu. Urduete da? Hogei. Desitxik ezetan. Hogetan, bi, nahi bozu esatea. Da nahi zu segunduak esatea bai. Ez, batizua nahi dut. Batizuak ez daugaraz. Pulso? Pulsua egun da 38 da. Nen ez da gartzeko, eskandiuk esu. Txiko nahi. Akarran euri. Bueno, hone arratzaldian edo geri 1400 metro, soltateko. Sartu dugu teknika pizkat, da ez ez maz. Orokorrean solta, baina hori teknika pizka bateaz. Da bizarko rekuperata hauteko, da hori ze. Da hona faltzen jugara, mantxuara. Dunko etorri dalako, da batu mido dako. Da bizar? Bizar, bici duro, series umbral. Todo esako informazio gehiago. Ondo. Horixe. Ez da esamia. Dana hasi nahi. Beti ez da domeki. Da, gero, Bizar, bai. Da, 32 minutos de esto. Easy. Osea, junda eguna jatika. Egun hona. Deskantzata. Lakaua etxia. Zu? Ez da etorri bizi? Ni rodiot. Ordu betea hogei. Ordu betea hogeita bi. Da, berrota ez. Hori esan zuen. Da, hogeita mazortzi. Lehen ezauzu. Ahon recovery, no? Ahon, bai, horreko beri. Edo karga de hidratos. Karga hidratos, bizarko. Los dois. Bestiak. Hau kriston berua do. Ba, paparo, ez da enviar karga de hidratos. Ez dago etxen izan. Baina en el video. Pero hor, ba. Bueno, eta dia ze tokaten da gaur. Sobra eta doia, jateko barik. Hori goia, azlarren beroketa espektakularrian. Ui, Larri, ze ikusin jatzu. Bueno, endo series. Da, hor daukau fitxaje barriza. Pasan bideoan ikusi zen duen moura. Baina hondik ez dago zerropak. Zaitxik? Tarri arte kontratu hauko. Da, hondik hori maiotara hiri dau. Da, tarri jaren zanean, da, garraitzekoa, da, zikigotz. Ziklisten mouratxo. Bueno, hori goiaz,
Bi ordu, más o menos. 31 kilometro. Da hori dio 3 ordu eta erdi arte. Gaur 6 estoka, 18 minutuko. Hori kontabe. Amaitxu sedizian, gitxitxan para gara. Hori bakarrik Igual, lau para hogei edo. 6. Hori solda edo ordu bete eta laur den edo. Kristan inkako mina haukau, baina, bueno. Eguraldi hona. La zatika, esan da besta dela bihar. Besta dela bihar karbohidratos, baina... Hande ya. Vale, Hori zen gratiko. Zuk ez toz esan, ezen dula bihar karbohidratos? Kamino da atziko erositxa. Eskanean bir dira. Bai. Garrantzitsua da. Es que a todos te oyes. Yo tengo un relax. Me cago en Dios. Vamos al tema berriro. Eta lau edo miko. Bueno, ja amaitzen goz 3 ordu erdizak. Horixe, leku egongo horra, baina hondik ez da amaitxu. Hondik hori falta diz. 35 minutxu korrikan. Elarrek, biziketa gorringo ardinean erute bagaitxu korrikan. Ja, egun oso gorra bihurtuko da. Ja, bixe, berriro enbidu lehengo moura beste esfortzu bat. Zeaurra baten berriro eskapasakuz. Bueno, hon hastia maitzeko, hendou bizi 3 ordu tardi, da horrik 55 minutuz eta bi. Da larre umbralindo, egiten baitxo. Bueno, honek ezin dau falla garraitzeko entreno baten. Ez gara kapaz entreno bat osatzeko txixeimarik. Hau umbralian bizi da. Ondo zagaz, esateko ritmoari. Hemen doia zatika, zeta bat. Zeta bi. Bi, zeba puso. Onda jotama bost. Da, esan da emura, seguro maitzeko bisiketan da ero korriken jogu. 35 minutxu zeta bi, 6 kilometro edo guztien gatxu. Listo. Baskaltzen goiaz, da amaitxu da bihar.